Hello, MSK Channel azau tu nan dilak nan kut kanin tlai na nan dam jo lai kan zoom. Democratic Voice of Chin DVC-2 February nali zaan suimilaam pasari la chewa khwami nan sina kan rak swak sang lai. Democratic Voice of Chin DVC-2 zarfatin in John nali ne zartani zaan suimilaam pasari la chewa ka channel line hai ratin kan swak pen sang lai. Lai holte in thopa ngai nadu asia chun DVC zo morak tal lai chi. Zawza ren tuan na, lodro ren tuan na, ramday na, lang chung mi shem tlai na. Zatlang bu na, kwa nu kwa pa, tual chung til sang, nu na ren tuan na, ting lo na, phim zon nak lay, zang lek nak lay, lodro palai na o an, zawza ren tuan tu upa na o an, ngandam nak lay, valay chung til sang, thong pang lay, thong pang phun khan ni fitin kan rak that lai. Nakarwa an hatar ding til phun he, nan sin kan phan sang. Hello, Democratic Voice of Chini nangkut kanin tlai na. Democratic Voice of Chini atimi chu rammi cha a adik mi a felfai mi le a fiang mi ram chung ram leng thong pang kha ni fitin kan that lai chun ram chung le ram leng in fak than an tua mi phun ki kha ni fitin kan that lai chulong asalo thil chang be people kha life in kan tha lai arau hana na sin a karap khan chang lai. Hello, Dogmi Nulapa Ulanaw ha, Democratic Voice of Chin, DVC ni nan kut kan intlay na, araw hana DVC-2 nan sin kan rakpan chang lai, DVC ni nan caa, thlah video lar, interview tata, take out nak pun, take lay pun, nun jom piak tu be tata, chan chaw nak ampeding mi cha op tata, lung thin alam tarding, thil pun ka kan kha lai e kan that lai. Julong asilo ram chan chaw nak cha khwami o an kha mi zapi ni kan thai kho nak nga bepi ngai in kan that lai nan sin kan ra cha lai. DVC a man foite in fakthan to an du mo na dor chil na rian chuan nak Jording mi na ngai mi thil po kha video in fakthan to an du asia chun DVC a man foite in nalung cleaning te in fakthan to kho si fakthan to aning chang aman po chu thong shaman thong kul le thong aman thong som ngaman thong som sriman le tingkhat man ti nan tingkhat man nak tam daw to an du asia chun ichai mai in kanin to phyak kho chiam hi fakthan hi local TV channel online le tlakhat vai khat swak thong jam cha a kanin thlap yak lai DVC ni mizapi he nainiam te in rian 20 e ram sarsiam kandu kandilak itel chew thau si ram mi hapau ni zalong te in thong pang pek nak chawau kan ngai kha ka iphil na lau si DVC chu arau hana tan sina kan rak phan chang lai thape tu nin dilak chualung nom na tam tu ngai. Dot mi ni pa olinaw na DVC a na dor thil nga rentam nak le Jording ne mi te ban tu kha ma foite in fakthat kanin to pya kho fakthat na to mi chu video in kanin thak pyak lai i nalung cleaning te in kanin thak pyak lai fakthat na to mi chu online le ha kha Thantlang falam kale local TV channel a kanin thak pyak lai DVC thape tu nan dilek chung a kanin